Reality program Adaktorovi počinje za nekoliko dana, tačnije u petak 26. avgusta. Porodica Adaktar je dosta zatupljena u medijima od kada je na televiziji Pink objavljeno da će se održati reality. Mnogi ih podržavaju dok ih drugi nazivaju čačanskim Kardashianovima. Ono što je interesantno je da su svi članovi porodice promenjali imena, te se tako svi zovu početnim slovom A, osim Adamove sestre Viktorije. Ona nije promenila svoje ime, što je mnoge nateralo da se zapitaju koji je to razlog, a onda su mediji preneli da Viktorija navodno baš i nije bila u dobrim odnosima sa ostatkom porodice. Porodica Adaktar na sve načine pokušava i dalje da sakrije od javnosti da Adamova sestra Viktorija dugo je bila u lošim odnosima sa svojom porodicom, a jedno vreme nisu ni komunicirali. Ipak, kada je porodica ušla u biznis sa salonom za korekciju obrva, sestra je ponovo ustupila u kontakt sa njima i postala deo biznisa, preneo je Kurir.